Karibu sana Kairi, tuthina mbere kwa tukiendeleaga na kumenya maingi makoneni na biashara ino ndongi ya nguo na tumenye mantu makonenie na Charles Karithi mutuma akina mbere kwa tukiendelea gutueleza mantu mara tukubatara kumenya makonenie na biashara ino. Jambo karibu sana Kairi, katina mbere kwa tukiendeleaga na roaria rwetu. Itukwetu kwali mantu maingi makoneni na bora wambangire biashara faida ira wethire tukiona kuma biashara ni ino mathina mara wethire twe ukiona kumane na biashara ni ino kagitania ka ndenda utu erethia mantu makai makonenie na nguo ino chiako imbiyo iri nguo ni ino chiako kana imbiyo bata ya kugura nguo ino chiako muntu imbiyo ibatiri kana imbiyo itemawira muntu ayagure nguo ino chiako kana na utuika kwena nguo chingo guiji chiako kira gitumikia kira gituma mbira muthikiri wetu aja yatugurira ni onto kwithira ta sutira nyingi i very expensive dukene na otegera na gwetu mbecha inkai na wajaire iji suti jimya itiumba ku fade taire chanduka na nitire chanduka omba gwikira ikithiria kagita kanini ire lakini iji chetu iji itiumba kwithira igichinji class na bongi nabo kuliteo isawa tumuna ira chi local ichi dukene itu na chira nyingi tagoko nondo for example atega suti tenu suti eu geta dukene mwingi area ira nyingi maya ni over 40,000 exactly na aja kwetu imbeche inka itu just like 4,500 nokumana na suti gani. Yes. Ibwega sana maybe kwena muntu aturaithite kagitaniaka na aringenda sana kwe wari part ya customer bako akulingithwa arenda gutuika akagura nguo ciake na maybe atie within Meruta nata muntu toyo mbike kurutha muntu tono namba ya thimu ira tumagira mono WhatsApp advertisement yako ira nyingi ni rege through WhatsApp ni on already CV to over 6,000 customers 6,000 yes but I'm there update igitaria go dena ni arrivals and ukiakwithira muthiki kana kwetha kwina mtu akwenda kwithira akija gutugo support kana kugura gwichi yakwa no ankinyele gukurukira na mbeyo ya thimo 07 900 349 30 okairenga mishokera 07 900 349 30 maybe kimitandao ni ya mwingi kuri antu baba raithaga kwina antu bekagira update cia nguo cio maybe na rake Facebook wena account Facebook maybe Twitter kana mitandao ningu ya mwingi ara muntu amba kuthi akona nguira wena cio maybe daiji kan kubanga bantu jau kubanga ku Facebook na kinya Twitter na kura kungi inkubanga ni mantu jau nande da intro makuru lakini kiratha ai narande muno kiwoza na kinyara ukongi gatonya tu gito cha local collections kwa hivyo kinyara ndarugura page you baingira bata karakara nyuma mwari jojo yo iri yote kinyara tera omba kurura that page gethe ya dekicha local collections bwega sana ngwino cia kuni ndongi sana tugachireitha nyuma kagita te karaya chionde lakini imaono mari kuwinamo kire biashara ino yako maybe obangite ata in the next maybe 2 years kana 5 years kana 10 years obangite kwegwa uriko through biashara ino yako through biashara ino yako kira banganyitie ni bangite uranka umba kwithira gipot wiji deni gwanto gwita Nairobi gutara nao gutara na ndi kira bangite muno ikwithira ngikumba by the next 3 years to come bithe ndi kumba kwithira gipot windi ni nyimba gethe nkendia na wholesale na bills ino biashara kana au ni on target no target kwa miaka that na iji bwega sana mbere tiare kiri mubango no wewe gitutaragiria nontu kwe muntu maybe aturaithite arora akuthugania waremera imagoti akiwendagia no tutaririe kwa upana nguira wendagia kana mutukane wa nguira wendagia ngo muntu maybe ayete town ewe arenda gasuti akamenya bati kugura wa chalo wewe arenda maybe Kinyasa akamenya ari batakugura wa chalo kana gintu kira kengia kwenda akamenya no akuguraga maybe no tutaririe type kana muthemba wa nguira wendagia gutegerio Meru TV
itwithaga tukiendia material, trouser cia material, itwendagia trouser jeans, itwendagia trouser cack, itwendagia suti, itwendagia jacket, itwendagia trench coat, itwendagia shirt, itwendagia sweaters, into ibyo ndhe bibya tubatumbikia twithaga tukinire nabyo akinya side ya ladies itundilana blazers cha ladies itulinda binda amba kwambia kubwira bibya mbere bibyo ndhe bya men na the same time tuninginya blazers cha ladies tuna trousers official cha ladies tuna dresses cha ladies tuna kinya skirts cha ladies na nde bibyo beyond the 20 bubangite ladies na kinya gents aja turi iko men rugongo rura rungi are ore na tukamureka maybe imbere tutiathirekeria ibwega sana akogu no into bibyo dia nambere ko kendagia ara wako ibwega sana maybe tatuina nambere ko tukiora idaga tukone mbio ino wendagia gao kaithwa no turongo idagia kana no tuchocha bure tukaina mbere kwa tukirithagiria mbio yo ajo atega no kuona igasuti ga kathongi no geta ko mwindi tare uri igasuti ga kwendwo goro muno gasuti ka thongi sana gasuti ga kathongi na tukendagia mbeche inkai tungirinya na 500 very cheap ugeta tako mwindi aria suti teje akwendiria ngiri Chio Kenya 40 na aja no kuona trend maguri ya manini muno maybe bukaria bwata like ya 45 we kwina karwaria kareo bukaraniria bwatanira ala ino kinye nkona kwina ginya kange gazuti gakega kuona ka brown ka brown ka thongi sana ka Germany kuma Germany gazuti gaka thongi na inya na kinya ko maguri no tayau ya 45 no kuona tayau nyuma ni kakati shiri itawa 3 piece ka double cut double cuts ino double cut double cuts 2 buttons yes wow very nice ala wina sorry wala nanyaka sorry wakateka boye gano kuona kinyako igasuti yaka kaira brother yaka kaira dora kinyako igasuti gakega kathongi sana na kathongi obwega yes kathongi sana kinyako unwendagia wena blazers studio yacho atega no kuona twina blazers thini blazer tu thongi tu twega obwega thongi Togo tuina kinyama blazers ni nyingi kuinataka kogo kuinataka huu ka blazer taka kadongi kadongi sana no kadongi sana Wana kinyamo themba ta jojo na varieties kathongi kinyako sana kabreza gakai kambe chatiga no blazer mai umagangiri magana mwanje tena magori ya maingi beche inkai na kinyecho kwina karwaria kareo twara ni gitokere na turaithara ithe kwina yeto jacket kwina ginya jacket kwina to jacket kwina to jacket very strong wagateka kinyande ni gone to jacket tuwega kabisa ino ni ambe chigana ino nayo ina 17 and ni magulima quality this is very nice kaka kwancha leo kura kana kwina material ni nyingi rangi chionde ile tugo kuona ichionde ni material. Okay. Yes. Nice one. No kuendelea tukwega sana. Maybe mbere tutiarekeria mubango uyu wetu. Labda kwino nturingienda kwigua wena buba kwira customers baku baraba kuguragira kana baraba kubanga maybe kuya ukugurira in future customers baku bonde narabari kanko bashokire kado muno ankabera ni bwega no ntokithe atibo kinya biashara ithithia yako ithithie kinyite iboega muno kibo amothanyete na mbere batharimo na kinya bara bangi na rubombo menya batambie kinya bo nkubera be karibu muno
na namba ya thimu no ira tugire wenda kumburia no tunengereka namba ya thimu 07900 07900 349 349 30. Achokera kairi 07900 07900 349 349 30. Yes. Wega sana kumenya bara barengena kuhura ingwi ndongi sana muraithiri wa Meru TV kinyagu kwibonera tuguo wikirite ogu ukothio kime ugicuba wanjirani ekinyaga ogo akengoka ina mbere kwigua ukigura maybe no tunenkere direction ya aga waku kwi muntu atwaithete tukumenye iko turi mbere tutiarekeria ara muntu obokwira ingitine jongo ya CMC Motors au kuongwa wo witonya ngitine CMC au niyo turi aito ndilana intobia bionde tukwirire muthikiria na kumite saidi ya we na mira kamina mira koromone ogina magaitika nini ka Continental Hotel we na miga koromone au niyo ngiti CMC ile niyo twithara turi na bwe karibu muno thikirio Meru Ibwega sana chamba, thank you. Tugachwa maybe kanya tuyatwanie kaino ntuingwa wena maono manene maybe makurugura kinyanduka enene zaidi kengo tukaya tumenye na ibwega no tukinyaba utwa encouragement bora wambangire biashara eno yaku na mantu mangita mana niyo nani murithiri wa Meru TV nikwiraga irugendo rwa Charles twatwa inambere kwa tukimenyaga ekinyaga kenga ukainambere kwithirwa ukiruthaga shopping kana ukigura nguo imwe ciiri ithatu kengo kegua uri na gintu ya wikira ingwi ndongi muno ugachienda wona wathi na mbere kwigua ugichi kagira maybe urugura ntugwire kuneriko bitha ndi kumande mwaka Saturday nyoka kintu Monday mwaka Saturday kogo mtu akaya any day no temuguto matirio akendaga temuguto kaki akendaga te blazer rangi onde akendaga no te jacket ini akendaga na mashati na kinya sweater into hivyo ndo ndagwetera ondeka chionde ro kabienda bili available chain ndi wingi ladies ni othe ndere ingi beyond both ladies na men tu ina beyond na otirio kenda ubiaga ibwega sana chamba nontu bako watanira na Meru TV atu inambere kwa tukimurika biashara yako na imubango otigira atikinya biashara babangi bakwenda kwambiria biashara chiago bena gantu gako kenera kana bena skills cha kwambiria biashara chiago. Thank you very much murithiria wa Meru TV nontu bakwigua uwatanirite nani kiri rwaria ruru thongi sana rwatu bawatanirite na Charles tutite namba ututariria mantu makoni na biashara ino twakinya muthia wa mubango wetu muthenya wa emunde gatuwatanire kiumia kiu kingi kengo tukainambere kwa tukumenya biashara ire kwigua tukainambere kwigua tukimurikaga na tukiraithagiria kengo tuthinambere kwigua tukithomaga maingi makonenie na biashara guku ikwa Meru TV niyo mukureteri bambetaga ni Faminas wa Kimathi na mubango na wetawa mubango wa Tubaitithanie. Karabwega.